you have came to an area that this year SS final result have already declared, and from our school the first batch are we have our school have secured 100% and science stream secure so far. So a file and a pen. Principal sir to felicitate Karbi Pohot to Larsen Ladder. And Amit Yadav father is also present. So I request Principal sir to felicitate Karbi Pohot. Morning, Honorable Principal Sir, respected teachers, my dear friends, and all the guests who are present today. My name is Larsen Rampi, and I studied at Bakalim Medium Higher Secondary School, and I secured 85.8% in my HS result this year, and I secured 5 letters, that is in Old English, General English, Mathematics, Physics, and Biology. First of all, I want to thank my teachers and all for giving us all the facilities, for teaching us very well. They are like they used to teach us in a way that they used to connect our lessons, and we used to feel the lessons, and like we are able to understand, and we are able to make the solutions and all by ourselves, and due to the help of teachers. So it is due to teachers, and I want to thank my principal sir, Mr. Luxinginti, for giving us this opportunity to study in Bakalia itself as a science for science stream, and we are also thankful that we are able to do all the laboratories and all the practicals without any delays and all. We are able to do chemistry practicals, physics practicals, and all the biology practicals, because the teachers were like very good, and we are able to do the practicals very well. And lastly, I want to thank my parents for giving us support, and for letting us study, though we are in a place that girls are not really giving opportunity to study. So for letting us study in such a situation, and I thank for them. And with this, I conclude my speech. Thank you. Respected our principal sir, teachers, teaching staffs, and all my dear friends, including our parents and guests. So myself, Amit Kumar Singh, a student of Bokulaghat English Higher Secondary School, passed out this year with a percentage of 81.8, with 3 letters in alternative English, mathematics, and chemistry. I thank my teachers for their strong support and their hard work towards us. And I also thank our principal sir, who always helped us in many different ways, like in practical labs. He never made us feel that something is lacking. He made the presence of everything. And now importantly, I want to thank my parents, who always stood with me in my entire journey. And for my juniors, I would like to say, stay focused, consistency, and prepare your preparation, make a preparation great. And we have great expectations from you all. Thank you. Jadi मैं Larsen Rampi laban jadi pai amen berbarong di laban di pemen rajantera neli Bakalia Medium Higher Secondary School pensi HS cepat undulo as a first batch laban science stream lagi nili dibangun ke 85.8%. laban 5 subjects long later laan dibangun tu mana
as a girls long pen district topper like in first in picture one thing like schools one la infrastructure the facilities the nangni por nature program teachers tum kantalo la principal sir tum kantalo inke la pen itum science long practical kusita me nitum han kadori ave la pen itum por pen claim long la pen something that itum claim long la chemistry long on biology long physics long on la pen itum the teachers tuman the mission kithan math the law physics the law la math pura yadav sir law la pen English long la saha sir ke biology long la Japanese la pen la tunta kithan mission la pen ni ngarong la some ki me teacher long pa la pen nang lin la no yang tung ke hard work nangji la pen apo teachers tum pima kaninje mane pima guidance ki follow tum ber nangji la pen consistency ki nang polchari long ke consistency la ve pata thang la wala na makhal motivation thor han chap tham ke as consistency daily nang 100% dekta sub complete net pusitame 10% mat khali nang show up nang kola consistent be consistent nang cham সিং মোৰ দেউতাৰ নাম অখিল সিং হয় মই নিজৰ স্কুলিংটো হলিক্ৰছতে কৰিছিলোঁ তাত আৰু তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 90.16 তাত চবতে লেটাৰ আছিলে 5টা আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত আহিলোঁ এইটো স্কুলত য'ত এইটো ফেচিলিটি আছিলে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ আগততো নাছিলে আমাৰ বেছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাত এইটো হেল্প হৈছে আমাক আমি ইয়াতে পঢ়িছোঁ আৰু ইয়াত আমি বহুত ভাল টিচাৰ পাইছিলোঁ গোটেই টিচাৰ আমাক হেল্প কৰিছিলে তাৰপিছত মই বহুত থেংকফুল আছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আৰু হেল্প কৰিছিলে আমাৰ স্কুলত যদি নাথাকে আনি দিয়ে আৰু তাৰপিছত আমাক মানে ভালদৰে ট্ৰিট কৰিছে তুমি কিমান ছাবজেক্টত লেটাৰ আনিছা আৰু কি ছাবজেক্টত লেটাৰ পাইছা মই এতিয়া 3টাত আনিছোঁ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ মেথছ আৰু কেমেষ্ট্ৰি তাৰপাছত তুমি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো দুটাৰ ভিতৰত টপ 4 ৰেংকত আছা গতিকে তুমি এইটো মানে তাৰ কিবা কাক দিব খোজা তুমি মানে মোৰ নিজৰ স্কুল আৰু মোৰ পেৰেণ্টছক দিব বিচাৰিছোঁ স্কুলৰ মানে গোটেই টিচাৰক হেল্প কৰিছে আৰু ঘৰত মোক দেউতা মা দাদা গোটেই মোক হেল্প কৰিছিলে এক্সাম এতিয়া তুমি ইয়াত এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আছা আৰু ন ইয়াত আহিছা মানে এডমিশ্যন লৈছা ইয়াৰ আগতো হলিক্ৰছত আছিলে আৰু ন তেতিয়াহ'লে তুমি মেনটো আছে আৰু ঘৰত কৰিছোঁ মই এতিয়া তুমি ছেকেণ্ডকো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব আৰু এফৰ্ট দিব নিজৰ এইটো বহুত হেল্পফুল হ'ব তাৰপিছত এইখিনিহে হেল্প হ'ব আমাৰ পিছত এক্সাম টাইমত তাৰপিছত এইটো নোটছ বনাব লাগে নিজে দি নোটছ বনাব লাগে আৰু বুকছটো এটা বুকছে প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে মেক্সিমাম বুকছত এইটো জাম্প মাৰিব নালাগে এনেকৈ কৰিব আৰু তুমি ইমানখিনি নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ডেইলি বেচিছ মানে প্ৰথম যে ডেইলিটো পঢ়িব লাগে আৰু মানে উইকলি ৰিভিজন দিব লাগিব যদি ৰিভিজন নিদিয়ে বেয়া হ'ব ডেইলি ঘৰত এইটো চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগে ৰিভিজন কৰিব লাগে মেক্সিমাম টাইমছটো স্কুলত যায় স্কুলতো পঢ়িব লাগে আৰু ঘৰততো ৰিভিজন দিবই লাগে আৰু চেল্ফ দিয়া ছেম ডে দিয়া কামকেইটা ছেম ডে কৰিব লাগে এইটো থেংক ইউ ক'ব ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু তেওঁ যদি নাথাকিলে হয় মই এইটো পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকিলে হয় আৰু Surulo la pendak high school, English high school, high secondary English high school la dak puni bolong kamaji long nilisupi dak pensi high secondary pass Karbi Anglong is Karbi Anglong pen nomor isi pusi science stream bang nomor isi pusi Surulo saram phanta la pendak teacher ke thana tum mission na join ni la pena background la dak mission na join ni nilisupi la anang ding lidun lo la si Surulo pen ning karong lo pene daga school somar dom ans tame non phigdun tum ans tame gasona thak result mission bani phansi English high school aphan ke benilo akhalo ahir jomi pilor si arnam ahir jobi anu se badole thonang la pacha anu se pathek parina tinta as parents tame somar ha ke pachali ke nang sotlo kata ili khiaron bernai somar phange puri hema apen ke kaita bini khiaron beran po somar dana sikchali mati charam
bisi ke than ma samaran na bo inang po la pen ga pai po la ma charge nang po teacher lam da charge nang po ape alang tum mobile ot stame mobile stame pangkri vision sinang po ke charge bisi koi jor nang po mobile ot ong de muni tum ke pen thek e la si mobile ot nai stame charge ma bisi koi jor nang po ape ga dak English high school student on first second year dam an stame muning an se jor mi no sam jor mi wani phansi Bakulia English Medium Higher Secondary School. Myself, my Wakil Singh, and parent of Amit Kumar Singh. প্রথমতে মই ভাবিছিলোঁ যে বাহিৰত ল'ৰাটোক দিম মেট্ৰিকত যেতিয়া 90.16% পাইছিল হলি ক্ৰছৰ পৰা ভাবিছিলোঁ বাহিৰত দিম কিন্তু দেখিলোঁ নহয় আমাৰ স্কুলৰ এটমছফিয়াৰটো আৰু প্ৰথম বেচ মানে বাৰৰ বাবে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম খুলিছিল গতিকে মই ইয়াতে ভাবিলোঁ মানে ইয়াতে দিম আৰু প্ৰথম বেচটো আমি জানো সবতে ভাল হয় আৰু সব স্কুলত হাৰ্ড লেবাৰ কৰিব কিন্তু মই ইমান ভাবা নাই যে ইমান হাৰ্ড লেবাৰ ইয়াত কৰিব ছাৰসকলে আমাৰ আশাতকৈ মানে বেছি কৰিছে আৰু ল'ৰাটো মানে ভাবা নাছিলোঁ মই ইমান পাৰ্চেণ্ট পাব বুলি কিন্তু পাইছে ভাল লাগিছে কিন্তু তথাপিও সি মানে ছেটিছফাইড নহয় আকৌ মই দুটা ছাবজেক্ট মই মানে ৰিচেক পঠাইছোঁ মানে আৰু স্কুল ষ্টাফৰ পৰা মই মানে সদায় মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যন ময়ো ৰাখিছিলোঁ যোগাযোগ মানে বাই ফোনে হওক আৰু তেওঁলোকে যিমান ছাপোৰ্ট কৰিছিল সেইটো কাৰণে এই ৰিজাল্টটো হ'ল বুলি মানে আশা কৰোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মই ধন্যবাদ দিম তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মানে স্কুল খুলি আৰু প্ৰথমতে যে ছায়েন্স লেব আনিলে আৰু কিমান কষ্ট কৰিলে সেইটো মানে তেওঁক মানে বহুত থেংক দিছোঁ তেওঁ বহুত ভাল কাম কৰিছে মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ আছে Cirulo nalitum la dan ka humre pon nilitum la da Bakulia English Medium Higher Secondary School kadok awe te bokhet arat atum apan matha lo la Rukasen College dat ke ba government college dat ke admission ke pilabune HS first year atum han sitame labang so pothak pendak local nilitum kaching honne Mudhuram lekhe sir em ake hai alangli la pendang lok nilitum SMDC member alang litum pen chingwai chingsai se si Bakulia long same higher secondary kangpu kenang sat labang so kangpu long penang chedon se nilitum arts la pen science stream hinita ingpui lo labang so ingpu pondet pen labang so ang thek rat kachipadu ang thek aning khang ateng pen nilitum long kemesen a parents asum student nang toy don lo mate luge charli nang toy don lo nang toy don pen kecheng sia farman nilitum science long bang phokebrai si admission pilong lo la pen arts long bang 94 student abang ke nilitum admission pilong lo labang so kipia long pen sitami nilitum la first batch lo la se nilitum first batch bante ke chengsia batch ke karko higher secondary school andar se nilitum student ke tagging du nangkok lo la se labang so tagging du nangkok ama se nilitum student abang hoi certificate ke karko amendment se bang ko sitami also market dak si charli lo alang litum la em sara tumpen nang lo alang litum aning ke hangateng pen dak physics punon chemistry putame laboratory dak botany biology phansme laboratory pinchang pon lo labang so laboratory ateng pen smartum charli pon long lo charli pon se practical ta nilitum science stream teacher atum ponon arts atum mustame mesen pen che paddu pon se non labang so pining aning kan long SF division 2 labang so HS result asat lang theke klang long pen 94 arts student long pen 94 same pass pon long lo la se 100% si dam lo labang so long pen nilitum lo first division long ke bang trainer ke second long ke bang pokeb rasir ke third long ke bang troxy la ke arsa long lo la pen science stream la bang ke bang pokeb resi pi pen inut au so bang practical asat lang nang tok dondi bon stame ahla so bang ke a theory long bang ke second division si ke long la se pining lang stame pass pon po sining khelo la bang so long pen bang pokeb resi ke tok long pen bang pokeb ke pass pon long lo 98% lo first division bang trisir ke la pen la second long bang thong kep third long bang inut long pon lo la bang so long pen sinili tuma long puthot la starter long star mark ke long science long ke bang e thom dolo arts long inut dolo la bang so long pen sinili tum api result lang thek adaw be lang et klang et api pen thek pon long lo je science stream long bang west karbiang long la pen east karbiang long bang ke topar student bang ke nili tuma long student lar sim terang pi lang lisia men klang don lo la si pini stami nilitum archu ponong lo chehok ponong lo la pen so pin suang bong science along stami Amit Kumar Singh alang li la west karbiang long la pe east karbiang long pen topar 4 position long dun sin nilitum chehok ponong lo la si pini arni stami kadawe student atum alang litum kacipaduk la pen parents atum kacipaduk la pen nilitum teacher atum la lo than bang atum cipaduk ya ni si pini arni an lan si mesen ang thek radang nu cepathek long pon nilitum
หินสตามิเจฮอกปนองโลละเป็นสตูเดนต์ตุมฮันสามินอนเกวังยิลังละนอนเกจาลีบอมาคลิมสมาร์ตุมalang litum hasanen ke bang hilang ni anke mi pon sen ji hasini litum ta ke bor ipon lo la pen alang litum anta bor ipon po la pen la se chururion nang litum stami la bang so lama bitung abang elitum karbiang long asan lu ke charli ke pa phidun hup along sitame nonason ang the ke pa klang pon long pop মানে district along san to park dun long puke elitum wolong ko maji mate bukole along same elitum kado we panta te bok tere arat pendang lo kado we na por hai dun na pachali dun na parents atum hanta chururion elapen administration na hin ponon inspector of school apan ponon lapen karbiang long autonomous council tim karbiang long tuliram rong hangsar pendang lo mudram lekte sar long litum hanta rupon nang lan si pini litum han ke pakini kontek chalo la silabang so ke than pon pen litum ke bang ye long same an so se paprang pon nunji lapen bori pon bom pu